Abusia comedian so Ghana teachers omu etini suo ama omu abe clash with John Mahama. Be mo nchire mu no akire wa adwen ama me. E wo comment section. Aha Penyah block media. Me so say ni di mu. Obe like video no that ma subscribe button, so na be click notification icon for the latest update. Na be kire wa adwen ama me. E wo comment section. Me so ba so a. No a share for so anya bi ahwe. Enti me kan ye. Ese teachers for because yesu kra ka say mo money agi say esi ana mo sere no. Munya abotre because anche bo ura be ho na mosu. Ya go 24 la shibu no ya kan ye say go fu yi. Munya abotre teachers for mu heye. Na de mu ye kwen no ahwe a. E beti money so me kan ye. E ma me ma mo fact e mu ko akire 2013 ye de Mahama tina konwa so ape e no sisi ni Ghana ha e no the 3-month pay policy e ba ye. Teacher ni be ye adwuma 3 years or be adwuma 2 years e ko 3 years a ni atua na just boso men pay arrest just 3 months arrest. Me can say we nyina kire mu hey enso man tie ase e busia e wodo ye ka say wodo be ba na wodo aba onim say teachers for comedians so omu esu ni so a o ma sem nyina ne say for the past 8 years ana ku for the government e ye nhye bi e dey some allowances bi e be ka teachers for omu bo so aketua ho I say bosumi bi aso a ye tua o fixed salary amawa eya it comes with some alawa bi a ye dey mama mo this alawa no ba ko any continuous professional development allowance CPDA what I say ba ko say digital or internet support allowance there also all year round work compensation and there also book and research allowance. Is all these allowances teachers were enjoying for the past 8 years. As a bosmi bi aso na waketua eba kunai na eno so eka ho eba bom enye se we ba na dika boda bi ye calculate eno osra nyina bom na aba at once etunya te se waketua aba onko no na damu bocho bocho na se wakoyi edi na eno na afi we no aba na tuatua but last quarter of 2025 afi ni kwawe ye no November ye wo mi no abusia o makatua eba ya Sabo so me naso ese na akatua nkomra akatua ne ba ya busia teacher phone call e almost fixed salary ene dem chese se kan na bi akatua no 35 million akatua no winsi allowances bia nka allowance bia ma all these allowances that they were enjoying for the past 8 years no alawa no ba kokura ameka ho later ana ehunu say control and accounting department edit statement eba bonto mo kire mu say o teacher for mo pamachew omunya technical error omutua akatua omutua nyina no omunya technical error the technical error no e affect mo salary da bi na mom e affect alawa the side no and asemwa controller and accounting department e kan de me de ya me na kakra in a way say aya system nya programming ana e kan nyina bom what I say e say dey wodi milo afra ensuo wodi miro agu nsuo mu na wanya solution no e be ya then was separate milo ne back from the water how unya the pedal how say wuhwie agu ade from na no wanya solution wuhwie solution agu ade from a yes ekodu ho no ensuo be different ana milo si be different how like I don't get it how someone should try and explain this to me how because my program be bia boom na calculate total amount na system no add disburse those monies into various accounts it then this month for the previous month we nyina no ye error bia then this month nko ade system na achem no eyi omu salary nko na atua alawa ni nyina mai ene alawa no na ono omu da pende tweze alawa na ebeba Ghana system na tiba simplity atua omu fixed salary alawa bi afimu system na break it down and ka say ne yenya technical error into salary nyina kra no enya mai salary aba but alawa side dey say yenya system
Eh, Ghana for Ghana. Oh, Pia no kind of crow room. Oh, Pia and kind of cry. I know now come in as a teacher for news soon. So Moses said, oh, magic printing fee that deal. Think over they are not. Say teacher for magic printing fee. Oh, magic. Ah, oh, magic printing fee. Eddie. It is Galawa, you know. Now, open the go printing exams. But, oh, my ba. And I'll go with yourself. Opening my hammer. Have a clash. Yeah, John Mahama. John Mahama. What my budget? What my budget? December. What do my allowance? Allowance for you, Mawu. And move everything to me. And move everything. Yeah, my son is able. I'm ready. Yeah, John Mahama. John Mahama. Oh. Sampa, na sama mi ti dia ya sempa. Ya sempa yo mama. Yeah. Am ti afo me, am ti afo kaso. Yeah. Am ti afo me pia mi ti ku yo. Yeah. Abrade. Mau. Yeah. You talking? I said all the teachers in Ghana are not happy. So be in your lane, comport yourself so that you will not be taking unnecessary cane. Is that okay? Hey, zoo! Hi! Hey, zoo! Hey, zoo! Me can't watch you so hey, Azankwa! Hi! Penyah nam Ghana for mama change. Menim say Nyankopon da roma to bibia hoye. Emfa ho ne de Selekudi the king of burglars. John Mahama ene na pamfo amumuyofo NDC fo no gusu ti Ghana kon so no. Nyankopon gusu hyehyɛ say wo yere wo ho a obedidi. Penyah nam teacher fo monye monche a. Na monka se heat. Na oba na o teacher ni na odo oman Ghana no abedwro ase. Scam abanaba. Yeah, proud to see her to about 2024. Me na menye politics. But politics there, obi eni wi ase obeka say unpaid because me pewe ti say wo fie na ne o makrati na mka say oh da na ebedi mo na mka say ebedi banku ni ebedi fufu ni ade nyina ye politics. Enti politics dey obi aye. But na menye frontline politics say ne me te afidie isu American. Enti me ti ho na me hu say no. Ye won sem papa bi wo ho e kafa NPP ho, especially my line of profession teaching no. Ye won ye bi NPP fo ayama ya kire se omudo teacher fo. Notwithstanding the fact say NPP aban ya omodwene Ghana fo nyina ho. But no omo wo ensem bi anyama bi omo ye kire teacher fo a e kire se nipa no omodo yen. Me kana makani say se wo hwe oman we se mu a na ka university fees eniema obetuatua ne ade ntine nipa ne bi wo ho no mu a omu nim ade a wo pepa se ko mbeko university ne nso na emwa wo mu eye NPP a o mampanyi dada jongajiku nkufuo ene Alhaji Aliud Mahama na omu di animu no ene ko fa distance education baaye ema ne obi bia wo anibiefo ma nyina ye hian se utibedi aboa wo ubetimi akọ university omo amananso ho no mo a ene omo ka se wokọ other countries na teacher ni a wo kira de wo basic education no oni hwe kura na ye diploma ene omo ko fa diploma education e ba ye se wo ade kire no mu a wo kira de dada no kokko ye bibi e friend top up wonso a wo ye people teacher na wo kira de na wo kira de na che no ko na ko ye bibi e friend UTTDB na wonso benya diploma ni bi na be fa be kira de we no nyina kire se na sankrofo we edo teacher fo hwe ni e wo sika bi ane ye ye friend back pay oba ye process wo niema wo IPPD control and accountant general department wo no mo no ni nyina na wo gusu ye adwuma enzi enuru se wo mu wie na e bia take 9 months 8 months no maka sika ni nyina bom no mo de abrew
eno na teacher ni a wonim nyansa teacher ni a yawo na bawi ase o mebo bra no se sika na ye ni seed money ene wagina so dia bibi nanso dia na yehu NDC aban ba ya no mo se why adwuma 10 years kura be ma 3 months bosome miensa ene o mo dia no kunkun ho enti NDC fo aye niam bebire ya kire ye se omo no teacher fo omo no Ghana adwuma fo na mpo Ghana man no amu na nkasa no omo no omo mibusa o NDC a social activist and as a social democrats. Omo de omo gino omo so omo si omo ebo taye omo de ti omo kuo ni se omo de edo man no gine o man no ho. Mi busa o social intervention policy ben na NDC. Omo 27 years in government no. E die ben na omo aye social intervention ben. NPP for aye niam bebre omo ba na omo say omo hwe teacher for din na ja clothing allowance yen sheda ni uniform but best school you have to look decent like I'm looking so unim shirt we go na so ye my allowance bia ena omo tena sia na omo say mo man fa professional development allowance e ma teacher for na internet ni ade ya ba ya ne ye kwa classroom na ye nkuta book bio phone na ye kama powerful nko ade a o tablet bi na ja o atwene ma o internet ni so na o de kirem kora na de ene videos ni ade because oba ye Ghana no a enye ba bi ha na ye wo ye mount screens and as projectors e de kira de enti phone so na watwe bi na ja o de kirem kora ya kakra na o so mo manfa data allowance ma teacher for na MTN for ko mo tie kon edie na yehu it na time omo go fa buy for the past 8 years ni na no omo tua na by September mo buy na mo si mu hu kotoku na mo de kura hye mu ti yentwen October ama September no ama November unim ye kase NDC fo aban ye scammer ana omo ye nada fo kontompo fo nabraba fo a na obi afa item no abetro ase you don't know what you are talking about. What the idea na ba validation obi ehu ni obenya bosome ne so ni e ko bank a enkofo ni o ma se obi na bo yon si lalu fabu na ti se entro no omu da omu twa teacher fo no simahu a teacher fo mahu a teacher fo afedie Matiasie ni eye me ya ni se baby eduru ye no baby a eduru ye no ayese we amama kai masem bia eye eyi abrewa bia na afia so a we na adwensi wo kuma kokko ena wo man kwala abrewa wa he no mirika se no betu wo man kwala tumirika omo ye pa akoko na chi no omo brand abrewa na chi akoko no wose wo akoko wa mama brand mi ntwa akoko na mdi so hia gu so ena wodi so hia no gu ni so omre ko akoko no ho ena wo mu tutu akoko no we na obi anso mu ye na pa akoko no gin ho abrewa nti wo sa ohu ni onka wo se ekura akọ ekura ma bo ne kadie NDC for NDC aban John Mahama ni finance minister ato forcing mo di aba validation ama teacher ni bia hu ni obeje me se he enra ade tonfo isu hu se teacher fo sika bi bai no omo di ade yi ponpon teacher fo omo ba ya omo to na omo free na nyame bo abosome ni so a na mka kire omo se masa NDC for na mo ni omo di agro no entimu hwe ni yi me de maame no omo to a omo to ade no me de be ya mo ngine number na bosome so na wo gisika no because NDC for omo ye kontompo ni a ukro omo na omo se nsa ukro omo so omo se nan entimu nyanto boase se me a prophet me ye sure sen ke free na ekoro maso dem ho be ma so hu a teacher for se mati mo hu ya kan mun me se ya na ye me ya se obi a onima kenkan obi onima kenkan eti akenkan ase
kan ti ase kwakwa to abama NDC because hwe budget o etwagu ti se omu pese omu nim se saa tete na tu omu osum na omu bedi oman ne so na omu de tete omu party no a saa tam na ni bie ni ho no eno a na NDC fo pese omu gusu de ye adwuma kotompo entro enada shem your friends retooling of aircraft nesika no wachem wodi bia si ha edibia si ha na ekere se o mani mbom hu se o mo bese o man ni sika simohu Ghana for mati a teacher for Ghana adwuma for teacher for chitru se mati mohu ye nyinya ntiye e won framanum se sika na nyade a mo betua because o mo se na po de be pay post na po o de be pay post and was an be pay votes free Ghana for ho enti nyade a mo betua ato forcing mo si o mani ni sika enti mo pese mo kire se o mani ni sika no mo bai obi anto munto lan cruiser na wo kana Ghana for ebi mo mo agimi o mo nim nyansa na o mo didi watem o man no John Mahama hu si wa winia no kofri lan cruiser enete ofusu kwache nkwase asema o ka se obetimi akanta maka bibia se NDC enyusu o man sika ewo John Ibrahim Mahama a private jet name. I don't know why I am super excited this morning, but all I can say is that one papa na I'm in the picture to us here. Your friend, His Excellency, the former president of Ghana, Nana Abdanko Ekufuado. Me pacho, thank you as here on the dana semami why. Here, my catch also my way. Opo mo we are prof for pa. Government sector workers, especially teacher for. We are brosing independent. They are intellectually giant but morally dwarf. Only legends will understand. They are intellectually giant but morally they are dwarf. When Crawford to me kasa, I'm not to say Ghana hano. Because of say Bibia Bana say Ghana for a teacher for Ketuesha and a teacher for and a Bibia and a teacher for nti. Or more fun say or money a do my sudia woman him to do a mobile can and nature say and on a cost woman. During 2024 elections. Minia, just say Utieti and Komobia a free offices. Yachre idea we never train me. I say 50 words I becca. Papa your dance away November. Matisse a 2 teacher for the car. Now him last year November by this time. I can hear the teacher for Sabrin. Yeah, the more we are. No matter how more CPD. Any some DA allowances be. As I the account. Ya no di bronya o. Ya no sabre ye ba ya no mo dia. Ya no mo di yo mu bronya niema. Ene Mahama ba ye in the first year. Sa year na so a was wotua sesika do wantua. Ena the few ones so omo edo omo 2 payrolls omo na omo ye adwuma ye ntu omo ka omo de say 5,000 say 6,000 2 payrolls no. Omo ye adwuma for more than 1 year no so no. Ya shit months na omo ye ni nyina agu. And ya start every November. Nti afi no maye adwuma boso me na mo 1 month pay. Na wonim de ha me se weni nyina achi no ade akwache na se ye kwakoto aba se nipa na ya hye ne 1 year and some months agu na ya ma na yi no obekwakoto aba ama NDC. Sa teacher ni na another nkwakufu ado afi bia wotua ne kawia no asan ne sika. I think so musika no somewhere say more than 12 million. More than 12 million, 1,002. And on come market ya ho. Ya no nye increment o. Ya no ye afi bia be kona we like November like this, I know the account mo. You na mo se aban ne ye, niema mo ya tete niema so. And niema esisi ya mo no mo se ya tete so no nim. Instead of 5 kg, this is your matter so about 4 kg. Uni making kenti. Okoye ya package egu boss egu rubber mo ekuta te sesa enti ufi se no ano.
4 kg rice no because of say kilogram no so ati ninti no price ne so ati but the 5 kg no go busa ne bo nebus busa ne bo this year no busa busa say price no be na ne de last year mo say ba papa ba o man na ho to abam ti say sika no mo mfa anya hwe makatu asom me say se nyame otua o my Ghana enipa bi ewu mu ka obi abet ansa na NDC 2028 mira Ghana for ehu se omu 20 every so no obi agire de baako na dan kwa ku for na da se wa wo hwe no ensem ahodo a mo ka gu papa no so nyina de be chen we ye kan sisi amate se Mahama be ka se LGBTQ+ no yan officially yan fa be obi ankoto ekofo ado anim no onso obi anka ho asem enye de wo pani bia enye de wo pese wo tini bia nti onso obi anka ho asem yan officially Mahama na num to so officially yan fa LGBTQ+ bill na ankoto president na nadan ko ekofo ado anim sisi ensem ahodo a mo ka ye de to abaye ye nyina emu die he ana monya evidences to it ana se mu die he na motima ka se modibim enti Ghana for when ye enko ba bia na dane atoro som da bia se de papa na kan no no kra Ghana for enim nyansa nke be hu si agimi urani yakopo asaro kra mesre eye moya yenso eye de ye kan mwantie mo se na den o ya na de tribalism ene ade bam kyesa wo de ufiri ba bi ani kwansa wo kasa because of so ufiri ba bi ntina wo kan sa ena ye ntua no eye ba bi fo nko ade ne ye ntua eye ba bi fo nko ade ne ye tua ye kasa mu nso nya sa ye kan won tia se Chine wa ywe mame e wo comment section how you Penyah broke media agra